pancodatu pengenjakan Minokadi Wawalungan nike pailen dudonan pemargi Minokadi penggersikan ingin urusan Titian Yunas sering Ratu Ajimita taler yang Toji Udek Malaysia Bos sumandane nudonan nggih nudonan nitenin Minokadi pemargi napi-napi sana pemargi hingga napi jadi kepenggersikan napi Malaysia Bos pedudusan sapunika mangde jakti-jakti peilen dudonan iki sami keni inggian penggersikan. Balai Agung Taler doneng dirika wonten bakti tumunggah nggih. Nggih. Ring pelawatan ring Balai Agung Taler wonten bakti munggah gitu nggih. Sampun puput ring jeroan ring Pangean Ida Batara ring Surya Dumun malih titiang mapi tegas ring Surya Dumun raris ngeranying kejeroan ring pangungan utawi ring pengayangan Ida Batara saning pupul lantur raris ring Lumbung Suci ring Rareangon tapi ini guru dari pengerajak raris medal ingin punika ring pelawatan Ida Batara utawi ring tapakan Ratu Gede Ratu Mas ngantur raris ring Balai Agung wau raris ring Ayaban Bebangkit Taman Pulau Gemal raris ring Caru wau raris medal ring Jabo Sisi ingin punika pailen kemargian ring Pancodatu. Inggih atur titiang majeng ring penglisir griya taler jero mangku dua ning penggersekan sampun memargi rauh ring jeroan ring surya taler sampun durus pakelengan makin bakti upakara sani munggah ring surya ring uposasi ring surya madu sidong memargian le surya melantur si papa inggih durus. Titiang mapi tegas malih ring saning ngilenan pengelisan iko pengersikan nggih ring sampun ring Pancodatu titiang lunas madu sepih Malaysia Bos nggih sepih Malaysia Bos picayang ring pemedak Sinarang Sami mangdo nenten wusan ring Wawalungan wau raris lungsur ring pemedak sapunika titiang lunas madu sepih nike tirte pengelisan wus mesepih margian raris ring Wawalungan Sami pengersikan nike.
Inggih Ditian Unas ring Sinoman taler ring Seradi duaning sing Ratu Prano sampun puput nyurya durus margian makin lis surya nggih margian lis surya ngelantur pengelukatan si popopok taler Ditian Unas ring Sinoman sineten polih omongan mangda sida margian lis sorohan sami rauh ring Pancodatu sanawenten ring Ajeng Candi Bentar ris sampun lis surya memargi malih pisan ris sampun lis surya memargi raris pengelukatan si popopok nggih ngelantur margian lis sorohan sami lis alit-alit niku margian rauh ring caru rauh ring Pancodatu sanawenten ring Ajeng Candi Bentar nggih durus. Ditian Unas ring Ratu Haji Mita, Ratu Haji Yudit, Ditian Unas nitenin nggih. Nitenin dudunan pemargi ring di Jauh Kemanten duaning mik niki agak kabur pirang ngenten. Nggih. Pandu malih pandu nggih. Pemargi padas kadai wau ring Surya raris kejeroan ring pangaengan itu batara lantur raris ring Lumbung Suci ring Rariangon tapi ini guru jadi pengeraja karya lantur raris medal raris sering pelawatan itu batara lantur raris sering Balai Agung raris sering Ayaban bebangkit Taman Pulau Gemal raris wenten caru ring Sor Riko Puputan sampai puput ring Jabo Tengah wau raris medal ring Pancodatu sana wenten ring Ajeng Candi Bentar wasanika wau raris ring wewalungan sami. Ditian Unas majeng ring Sinoman sene polih pailen ring Rahino Kadimangkin
tenaga lanang petang diri sumanane ngambil sol-solan nggih. Bakto mriki rawuh ring ajeng ratu perande taler ayap-ayapan nika mandos saya ke tiang lunas ring tenaga istri Sinoman duaning makeh niki nggih. Midaban titiang wenten 25 sene bakto ayap-ayapan niki menawi bos. Mangdo saya ke riki ring Jawa Tengah. Taler tiang lunas majang ring penglisir Griya Tara dan Jermangku duaning penglukatan sibu Bapak sampun margi durus Muning ayang mino kadi Banten ayaban rahino kadi mangkin ninggan punika saking Caru wenten Caru ayam berumbun raris wenten mino kadi Pancodatu pengejakan walungan rauh ring ayaban bebangkit Taman Pulau Gemal inggih durus. Malih pisan atur tiang majeng ring Sinoman tenaga lanang petang diri sumanane ngambil sorsolan nggih. Ketiga ngambil sorsolan sanes iki makdo teken-tekenan niki teken-tekenan sampun ring jeroan. Cik cik. Titiang lunas ring klian adat wana sari tengah mangdo on ate nggih. Wenten urjan prajuru duwe puniki anggota klian adat wana sari tengah mangdo on ate radio. Nggih, sampun. Sol-solan sampun dunia. Nggih, jantos dipun sol-solan nggih. Sol-solan dereng rawuh mriki. Cik.
Nggih, sampun terus semakin margian niku patah pemargi ring Surya Dumun nggih. Ajangan Dumun nggih. Sane makto ajangan elingan niku kelur sambahan pisan ring sor sambahan pisan nggih. Titian Unas Ratu Haji sumanane memandu pemargi len Raino Kadimakin tetap dipantau nggih. Mangdo medudonan. Wosan ring Suryo ngeranjing kejeruan ring pengayangan hidup petarung lantur aris ring lumbung suci rareangon lau ring pengerajak. Oh aris medal ring Jawa Tengah pailen ring pelawatan hidup petarung lantur ring Balai Agung raris ring ngayaban hidup petarung. Raris ring Caru sampun puput ring Jawa Tengah bau raris medal. Medal ring Pancodatu inggian punika penginjakan walungan sene megenah ring Hajeng Candi Bentar bau raris ring walungan. Sampun pengedasan jiwa lan petelasan bagi di dalam dan jero mangku madu dundunan wasuan pumput sami. Oke. Lantur aris margian itu wasuan pemuput. Ini sampun puput ring Madianing Mandalo tawi ring Jawa Tengah durus memargi ring Pancodatu nyan punika pengenyakan walungan. Sana berkenah ring Candi Bentar. Tapi untak memargi ring walungan sana juga pacang angin mepepado.
Duaning pengadasan jiwa sampun margi terus makin margian wasuhan pemuput sami. Dan di jero mangku tinanuna saya hayang margian wasupada pemuput duaning makeh nih. Titiang lunas penglingsir griya matangi kalih diri nggih. Risampun margi tira pemuput sesimpan diri niki durus margian. Niki wenten ring ngajeng singgih radu peranda sesimpan niki. Sol-solan sampun puput dados sampun walian. Nggih. Ring genah sane dangan utawi ring sane tis genah mriko bakda ring jabo sisi. Sol-solan iku sampun puput. Atur bini ditiang majang ring sinoman. Duaning tirta pemput sami sampun margi ring suryo. Ditiang luna samando sayaga. Jagi pacang ayaban bakti pokarosane wenten ring suryo mado sayaga teterak bayu anyar tabuhan. Pasapan taler nggih. Inggih, duaning tirta pemuput sampun margi ring surya.
Titian lunas pengelisir grill dan jero mangku saneuten poleh hamongan durus nyarengin ngayap batu pekare ring suryo. Inggih durus aya bahan itu. Inggih, ngelantur mangkin ngaya bering sor suryo hingga punika pegenian gelar sange. Durus cakur nika gelar sange. Inggih, mangkin majang kangin diri nggih. Majang kangin dona jadi pacang ngayap ring pengayangan utawi ring genah hidup betarosane mapupul. Inggih durus, saking riko kemanten durus ayaban. Inggih, mangkin majang kaler. Ngaya bering pelawatan hidup betara ingat punika Ratu Gede Ratu Mas taler sepisana ngaya bering Bali Agung durus. Mangkin triki, ring ngajeng ngayapan bebangkit Taman Pulau Gemal, ring sisi kelor majang kaler. Nggih, durus makin. Ayaban bakti bebangkit Taman Pulau Gemal. Inggih, ngelantur makin ngayaban caru eko sato inggian punika ayam berumbun. Inggih durus ayaban. Kitiang lunas Sinoman mereka siki ring Pacodatu, doane juga pacang ayap Pacodatu. Sinoman
ring jabo sisi. Nggih, makin terak majang kelon. Duaning sampun wenten ngomongin sanering Pancodatu, sampun wenten riko. Ayaban makin diko Pancodatu utawi pengenjakan walungan. Ini terus ayaban. Nggih, metabuh malih pisan. Ring soang-soang minabda wenten Segan Agung durus tabuhin. Sinambi ngamargian Segan Agung titian unas sering radu dene serang sami. Duaning bakti pokare taler upacara sampun puput katuruning yang ring singgar perantaran dari jero mangku salanturnya nenggian punika dudonan pamuspan. Duaning sapunika titiang nunas ring radu dene serang sami mandos sayaga ngambil linggih ngambil genah nanging sedereng nika ngelungsur dumun pengelisan inggih punika pebiak kalau tareng ngelungsur lis deg-deg lan penglukatan nika ring jabo sisi. Malih pisan titiang nguningayan ngingian pembaktian iki malih jebos ping sia taler titiang nunas mangda kajangkepin antuk sekar wana duaning pembaktian iki nyatur sapunika. Mando saya go anduk sekar warna kuangin taler dupa. Titian lunas duniang aturan siki payu angin penglukatan Buddha nggih. Titian lunas sering ratu aji ingin ngelungsur pengrisikan iku cakur kemanten dumun nggih. Tirta pebiak kalau dur mangalo parasito catur dadosan siki raris rerah kramo nggih. Saking jabo tengah rawuh ring jabo sisi nggih. Mangdo nglantur raris kramo sinareng sami ngambil inggih sapunika. Dados rerah nyiratan tirta punika. Titian lunas ring doji dik modong interan ring keramu sinareng sami ingin ngelungsur pengersikan niku.
minapta ring jabo sisi sampun ngambil inggih. Diurus tataan tangan sareng sami nggih. Niki Ratu Waji Jagi Micayang minangkadi tirta langsaran di Betara ingin punika penggersikan pabiak kala di rumah ngalo presida. Katakan tangan sinareng sami. Kita nunas madepah nika nggih. Ring jeruan menawi wonten kemargian daler. Nggih, pun saya agak sami nggih. Sampun sami boleh ngelusur tirta pabiak kala nika nggih, sampun. Ya ning sampun ngiring mangkin tataan tangan malih pisan. At mejang ring atun yang durus kawitin margi yang jebos pengelisan. Lurus sayap munggah mangkin nggih, lurus sayap munggah sareng sami. Oh. Jadi anunas ane melinggi ring sisi kangin sampunan majeng kau mabakti nggih. Majeng kaler nggih. Jadi anunas ane makdo pesawat ring jeroan. Kecilkan volumonya jebos nggih. Utawi matikan dados makdo kusuk pembaktian niki. Sampun saya ge sareng sami. Ring jabo sisi sampun. Yen sampun ngiring becikan linggih. Tungilan bayu sabda idep lari suku pintangan pindigo keberai kemuko angge pinakoni aso jagi pacang aturan sembah bakti lantu laris munggah sembah puyung sulangan kayun relinggih hidup sang widiwasu durus munggah. Iya tedun. Lantur malih bakti KPKD mapiranti untuk sekar pangarjana bakti riling hidup tarus surya raditya nasupasa siri itu durus kawitin. Ingat bakti kaping 3 mapiranti untuk kuangin.
ngasih bakti ring hidup taruh arde nariswari makin inggih terus kawitin bunga. Inggih dedun. Lanturan pamuspan mepiranti untuk sekar warna makin nggih. Dua neng jadi pacang maktian catur. Inggih terus bunga. Inggih dedun lanturan pangubaktian mepiranti untuk kuangin sekar dados. Makin tujuan bakti ring lingi sang yang ibu pertiwi. Inggih terus kawitin bunga. Inggih dedun lantur mepiranti untuk kuangin malih. Bakti ring hidup batara sane mempupul ring kayangan desa. Inggih terus kawitin bunga. Inggih dedun selanturnya nih malih mepiranti antuk kuangin. Bakti ring sang yang rareangon makin. Inggih terus kawitin bunga. Inggih dedun lanturan pangubaktian mepiranti antuk sekarang kap. Bakti ring hidup terus sama daya sepisanan gelungsur warunugraha ring hidup terus sami. Inggih terus bunga.
Inggih, tedun ayaban kong ini ke sumbangan sekar gede ring rambut dawe ring karna pinaka cihna warna kerahe ring itu tersami kami ngungkat munggah sembah buyung bakti ring sang yang acintiu. Inggih terus munggah. Inggih, dedun titiang lunas makin serang sami ngagem dupo ring dado. Dado joni pun wantang ngeras titian. Seluir wewalungan saneka angin upekara mangdo poleh penyupatan ring ide betara sami dur ritat kala numitis riwekas dumugi persida numitis mendados jadme sane pini becik lan pinih mau tama sang duwi pada mantuk maring iswara leke sang catur pada mantuk maring berah moloko sang bahu pada mantuk maring mahadewa loko sang mino pada mantuk maring wisnu loko sang eko pada mantuk maring siwa loko. Inggih durusan. Inah dah kita duwi pada saking guru desa senangkan tu. Pamulih tu senang guru desa. Menemah tu dering sang yang iswadu wong sang nama. Dengan tu sing samangkan. Pasang sarga dering sang yang iswadu. Ayu tampang je kena katuran sang yang dah. Dur tu dur hayu lupa ingat-ingat hayu lali. Nahan tu yang terkering dalam kepatian. Yang kita dadi jana, dadi kita wiku sakit. Saguna kayaan terharu kena cara kita ayu apan hulun hau mantuk kena hari kita wong sang saja nama wong inah dah kita catur patu saking tak cina desa senang kantu pamulih maring tak cina desa manmah tegering sang yang berang wong pang nama lingat tu using samang kanu pasang sarga tegering sang yang berang ayu tanpang cek kena dengan sang yang berang tutur hayu lupa ingat-ingat hayu lali nahan tu yang terkering dalam kepatian yang kita dari jano dari kita tanda mantri saguna kayaan tuar kena rincang akhir ayu apa pun masuk ke wong pang kamu di nama wong inah tu kita bahu pada magang sardadu saking pasi mengedesa senangkan pemulih tu kita maring pasi mengedesa menwah tu kiring sang yang mahdi wong tang nama dengan tu sing samangkana pasang sarga kiring sang yang ayu tanpa ngecek kena katuran itu sang yang mah dia tutur kayu lupa ingat kita kayu luar nahan itu yang terkait dalam kepatian yang kita dari jam jadi kita manusia dagang aktivitas saguna kaya hadir kena sangat kita kayu apa pun masuk ke dalam wong tang takul sel wong inah kita sarwa mina saking utara desa senangkan mulih pun sira mari utara desa taruh isi wong nama helingan pusing samang kanu pasang sarga terdering sang yang wisnu ayu tanpa ngesti dia kena katuran sang yang wisnu tutur ayu pengen ada lagi nahan yang terkering dalam kepatian yang kita dari jamu jadi kita manusia juru buyut saguna kayaan tu atau sang hati kayu apa pun wong guru nama wah kita eko pada saking mati desa sangkan tu pamulih kita maring mati desa wah kita ing batara siu wong ing nama musik samangkan pasang sarga kita ing sangyang siu hayu tampil kena keturan ni sangyang siu tutur hayu lupa hingga hayu lagi nahan tayang kering dalam kepatian yoan kita dari janu dari kita kula mandi saguna kayaan tu atau kena hari sangat kecil apa dulu masuk wong ling sangi nama wong pasal di mahi sirasi di mahi tan dia para cedaya wong santi Inggih puput ayaban duponika
Titiang lunas dan jeromangku sumadane nedunan wasupade bicayang ring pemuda sinarang sami. Taler penglisir geria dinang nas mada madangi. Dari sampun sami polih wasupade mali jebos raris muru dak sina. Muru dak sina taler titiang lunas ring sane polih amongan ring muru dak sina mali jebos sampunan kangen sanal. Duaning jagi pacang ngenjakin pancodatu sebenarnya. Hari sampun raris muru dak sino pidiga wau raris ngeranjing walungan ike menekati katuran ayaban bebangkit taman Pulau Gemal wau raris tirte pengentas. Sekian unas mando saya ge ring seksi bago pokare mangdo saya ngepah mali jebos walungan sane cen manten sane kami tido pengentas. Nggih, sane cen angin ring puncak sane cen sane kaulah mali jebos sapunika mande sauninga sesemu. Taler titian unas majang ring sane poleh hamongan menukadi munut rareangon mali jebos nggih. Rareangon pecut nika wonten kekalih taler kober suling. Nika mando saya ge mali jebos riki ring madianing mandala. Pengen titiang majang ring Pak Yuda. Mana rauh meriki ring ngungkur Balai Pawedan. Cek.
Atur keling titiang majering dani jeremangku mangde ngepah titiang nas mangde sekot abus ke gong sane picang dumunan dan tukang melibos talar semeton sane poleh hamongan ring ngambel walungan nika mangde presida dumunan melibos ngawitin amongan duwini inggian nabuh talar sane siosan bali titiang mater majeng ring dani jeremangku talar ring pengisir griya sane nampak ring sekot tabuh titiang nas mangda sekot tabuh mangda picang dumunan malibos mangda presida dumunan ngamargian amongan punika suksema. Titiang nunas belawo sareng cupak mangdo saya godaler. Taler titiang nunas sane poleh amongan jegi pacang menet mangdo saya gage. Risampun medudonan mulai jebos sane piranti-piranti wau raris nabuh belakanjur nggih makin sampunane mando saya go kematan demon diko ring margi. Titiang nunas sane poleh hamongan mendak ide ratu prando wiwawu titiang nunas madu ngaranjing kejeruan duaning ide jagi pacang wali budal dembun nggih risampun ide budal wau raris walungan iko meiter sapunika ratu yajo kemano yajo mano kemanten nggih sane kegere tunjuk kemanten dembun madu persiapkan ike kendaraan taler pengiring ide.
minabda sampun sami boleh wasupada jurus ngunggahan pertangan puyung malih pisan nggih. Nggih sareng sami jurus puyung malih pisan. Mangku pusah durus matangi pakelingan jadi pacang durunan rareangon di kering jeroan. Itian una sane pemunut boleh hamongan munut rareangon pecut kober suling durus keranjing kejeroan ring genah rareangon. Taler dianunas ring ratunian sumanane picayang ring sinoman tenaga istri sane boleh munut piranti sane jadi pacang buru dak sino. Malih titiang lunas tenaga kalih sinoman. Titiang lunas Pak Yuda madu dudonan nike carang dabdak sane menaging cincin. Bakdo kejabo nike. Ring genah pancodatu. Titiang lunas tuniang picayang jebos piranti nike sane jigi pacang nyarengin menukadi muru dasino. Inggih, inggian dudonan asep canang rantesan dumun. Titiang lunas madu dudonan ring jabo sisi. Durus punut dumun asep canang rantesan senan cane utawi canang rebong. Tuaji yudit durus dudonan riko. Nggih, niko dumun. Risampun asep canang rantesan utawi canang rebong raris ring mungkur niko suling rareangon. Raris rareangon. Mupunut niko kapit oleh kober rareangon lan pecut. Ring mungkur rareangon niko cupak makdo prupak. Nggih. Cupak wau raris beruk penuntun. Beruk penuntun utawi tulup kadampingi oleh belawo riko. Inangnas belawo mando sayaga. Wau raris alat-alat utawi perengge saneka angin ngolah. Sami nika. Sane sampun munut medal kejabo nggih. Medal kejabo sane sampun munut sampunan rika menang. Ring jabo bariskan malih utawi dudonan rika ring jabo. Ditang lunas tau yudik mando wenten rika ring jabo sisi. Risampun piranti sami inggian punika alat-alat perengge saneka angin ngolah. Ring ukur nika walungan utawi ibu-ibuan saneka angin upakara. Kapertama suku kalih demun, wau raris suku pat. Nggih, suku kalih demun wau raris suku pat, celeng, kambing, sapi kebo. Ring ukur nika wau raris gamelan. Minabda saking jabo kemanten gamelanan dados. Barbaris demun nika ring jabo sisi. Duaning dereng ngelungsur minakadi list suci pengenyaan walungan. Mari kundur tenaga. Mari kundur tenaga. Rareangon sane munut reangon tidang nunengas tenaga lanang sinoman sareng tiga ngeranjing kejeroan. Mali pisan sareng tiga. Nggih, kedudunan oleh Kak Maha nika sane wenten ring jeroan. Tuaji Yude, Tuaji Mita, Tirto nika cakur dadosan siki, mali bos nika siratan ring walungan. Sedereng jadi pacang memargi nika. Nggih, bariskan dumun walungan siratan aris nika mari bos. Ring ajeng carang dadak sane daging cincin nika. Sampunang langkungin nggih, asep canang rantesan. Senan canang rebong nika, ring ukur nika mari bos suling rareangon. Wau raris rareangon mapunut kapit oleh kober rareangon lan pecut. Ring ukur nika wau raris cupak. Raris penuntun belawo wau raris alat-alat tenun.
Penet menurut saya ke penet. Doi Yudit malipisan wacen titian ingin urutan utawi dudunan asap canang ratasan canang rebong suling rariangon wau dari rariangon kapit oleh kober lan pecut ringgungkur rariangon cupak nike raris beruk penuntun lan tuluk kapit oleh belawo nggih nike Pak wau beruk penuntun wau dari Suporenggo Sami disampun Suporenggo Sami wau dari Suwalungan Cek, ingin walungan mangdo kita nge. Mangdo lawan memiliki mungkin banyak Walungan pada beri sekali pengedar wau Titi Anunas semeton sane midar mali bos mangdong lepas sandal sarang sami diantukan jagi memargi ring panca datu punika Ratu Haji Wisnu Durus sane sepatut sira patut muka sandal lurusan kengkang. Agus Mek Siking Agus Peceng cek sementon Sinoman Didang Nas Mandong Goncang lanang-lanang Sinoman Didang Nas ngayah ngoncang ring jeroan talar sanruto lanang sene wenten ring jeroan Didang Nas sayang duwene durus semakin margi durus sampunan angin sandal sene pole munut asap canang nandasan durus sumargi canang rebong raris rariangon Waji, benang beruk penuntun benang keperan kau ke belakang sound system Agus
Nggih, durus walungan makin margi. Yang lunas pangayah niki panco datu bakal makin ring jago. Pangayah sarang papat manten. Panco datu bakal ring jago. Tenaga lanang, tenaga lanang. Ring ajang candi bentar. Oke, sarannya niki, ring ajang candi bentar.
Makin pendek macam kau. Nggih. Mundur kide, macam kau makin. Nggih, dan jero mangkung ngeranjing ke jeroan. Terus rare angon taler ke jeroan. Rare angon ngelantur linggian di korek jeroan. Bro penundun ke jeroan taler. Piranti ke jeroan. Suku kalih kejeroan, lurus. Suku pat kambing dados kejeroan. Keleng bakdo kejeroan. Asu kejeroan, nggih. Kebo sareng sampai rigi kemanten ring jago sisi. Riki mandan sampai ya. Riki macam kalian Riki kenan. Dua ni jadi pacang ayam Riki bakdo. Oke, kejeruan Riki bakdo. Dua ni jadi pacang ayam dulu, oke. Nah, Riki mandan. Riki kena ayam ini. Menang Riki menang. Macam kalian Riki. Sampai kebo bawi Riki mandan ring jago sisi macam kalian. Titiang luna sarduniang mado saya go lagi pacang ngayapin menokadi bebangkit Taman Pulau Gebal. Ring walungan sami. Durus makin, ayah ben dunia, nge. Ayah ben walongan sami rau ring jago sisi ayah ben itu. Sekupat sami ayah ben. Ayah ben itu sampai ayah ben kebos ayah ben itu. Ayah Taman Pulau Gebal makin. Makin ayah ben balik, oke, ayah ben ikaw walungan balik, nasa na rin jabo sisi. Sabon, kita yang lunas tahu yude pengentas niki ambil, tahu aja yude pengentas niki ambil. Pengelukatan dumun mau dari pengentas. Jadi yang sering mangku dalam mau metangi nyiratan tirto pengelukatan dan tirto pengentas sering walungan. Jadi yang lunas taler mandudangan untuk ngepak. Oke, Pak Yuda mau mendampingi niki mangku dalam. Sane cen kemanten sane kentas rahino kadi mangkin. Ada berkeling di tiang.
Iki mangda nenten keliru malih bos. Kuningan di tiang Amongan Wanasari Belodan sane nenten kita pengentas penyu mengingsir rumun. Makin mun marian TikTok nggih. Penyu mengingsir rumun. Sampun gendan Amongan Wanasari Tengah kambing nika mengingsir dumun siki. Wanasari Tengah. Nggih, gingsiran dumun siki. Mengingsir. Sampun gendan Wanasari Baleran angsa putih 2 ekor mengingsir rumun. Wanasari Baleran mengingsir rumun. Kangin pisahan rumun pisah. Sampun gendan Amongan Banjar Priukti mangda mengingsir rumun Keboyus Merano gingsiran rumun. Keboyos Seberano, gingsiran mun. Gingsiran rumun. Genahan ring genah nggih dados. Genahan Dados mereka pakai. Yus Merano gingsiran rumun. Sampun gendan Amongan Banjar Abian Alang kambing selam siki gingsiran rumun. Sampun sami jangkap nggih. Ulang tidak malih bisa nggih. Panten keliru. Wanasari Belodan penyu mengingsir. Wanasari Tengah kambing siki mengingsir. Wanasari Baleran angsa putih kalih mengingsir. Priukti Keboyus Merana mengingsir sampun. Banyak Nabi Lalang kambing selam siki mengingsir sampun. Ye, liantukan sampun mengingsir Durus dan Nejer Mangku Tuaji Mangku. Elengan sepeh Tuaji Yude sampun sepeh wau. Bangsa pada sampunan pelaksanaan Tuaji Yude. Sampun, oh nggih. Sampun makin ring jabo sisi Tuaji Mangku dan Nejer Mangku. Sampun kita belahan niko ring jabo pelaksanaan niko nggih. Sampun sami boleh wasuan pengentas belahan niko payung ring jabo sisi. C. Ini yang sampun durus. Belahan payung nih kong. Belahan sami payung.
Nggih, dulu semakin kegenah sanenjing pacang olah. Nggih, dulu semargi kaler sane ngoncang sampun dados mesanaan, beleganjur sampun dados, kukul sampun dados. Nggih. Kaler gong mesanaan demun rejang kaler mesanaan. Sampun puput ilen menekapi mau pepadol dan muru dan sini. Majang ring pengisi dia kalau danjer mangku durus sinap sampun tak sudru ini lantur aris masanaan patut ngewedang nabi ya sebetulnya ini durusan. Cek. Majang ring semeton banyak sane ngamongin sane kantun murib walungan menika sane jagi ke olah ke tanggal 11 menika sekali atur di tiang wau mangde semeton prajuru Banyar sane ngamongin mangde ngerakse utawi ngubuhin nyantos hidup ring pinanggal 11 April niko di tiang lunas mangde ngerakse nyage riantukan panitia duwe nampun mesuserah ring Banjar suang-suang amongan mangde ngerakse ngelebisan nyantos hidup wewalungan ke tanggal 11 April sedereng olah utawi metampa durus raksa nika nggih titiang saking panitia sampun mesusurah ring Banjar suang-suang suksema. Angge nawagani dia jagi matur pengeling-eling pemekas ring penglingsir angga griya sinarang sami kalar linggedane jero mangkul lanang istri ledang mesandaan real jumujuk ke perantanan sisi klon posko nas pice bogo samatra punika dalar ring sekotabo seka balai ganjur meledang lunas pice bogo samatra ring perantanan sisi kangin malipisan di tiang matur majang ring penglingsir angga griya sinarang sami kalar linggedane jero mangkul lanang istri manduledang mesandaan real Kiring di tiang lunas pice bogo samatra ring perantanan sisi klot posko balai ganjur gong tegak keler mangledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan Pura Desa semeton rawan lan pecalang durusan keler lunas pice bogo samatra ring perantanan sisi kangin kayangan desa semua keramo diosan jantos demun melenjepos jagi pikalengin di tiang balik. Atur pikeleng di tiang majang ring prajuru sang sane pule amongan sane sinoman tunas di tiang mendoledang mereresik jebos riki ring bale pawedan nggih ring bale pengujan tunas di tiang mendoledang mereresik jebos pengayah istri niki duaning ide Ratu Prandotapini jago pacang ngunggahan riki ring bale pawedan duene nggih suksema. Sekogong baleran lan abian lalang ledang jumujuk ke perantanan sisi kangin kayangan desa suksema. Cek. Sinambi sementara di tiang boleh giliran jagi ngelungsur bogo Sumatera. Di tiang jagi nguningan parindekan amongan-amongan duwene sane jagi nyangre pailen malijebos galah sore pailen pemargi memben taur semeton Banjar abian lalang sane poleh sinoman jagi ngemargian pailen punika riantokan punika melibos titian nunas ri sampun puput ngelungsur bogo Sumatera
Tunasi tiang majeng ring semeton Banjar Abian Lalang mangdeng rincikan upakara talar nyanggepin upakara sane jagi kemargian ring galah sore. Sampun ngendaan mali bos. Talang lantur tiang mater inggian mali jebos ri sampun Banjar Sineman Wanasari Blodan puput ngelungsur Bogor Sumatera. Tunasi tiang mangde meresik kesaring oleh tim kebersihan inggian upakara sane sampun puput kemargian iwau mangde semeton Banjar Abian Lalang presida ngungahan upakara. Talar mangde presida Banjar Wanasari Tengah Wanasari Baleran jagi manjahan utawi nitene upakara ring Taur Agung sanek magian Rahina Benyang sanek genah nyane ring Jabo Tengah. Talar inggian semeton Banjar Priukti mangde presida talar inggian ngerincikan manjahan upakara ring Jerwan inggian pailen pemargi Klemigi Ayo sanek kemargian Rahina Benyang. Dados nyane semeton 5 Banjar ri sampun puput Ulungsur Bogor Sumatera sambunan dumun mempamit riantukan sami poleh amongan pekaryan lanang utawi istri riantukan lanang-lanang duwene malibos jagi ngolah nampah wewalungan iwau lantur ngolah caru taler pastike lanang-lanang jagi nuna sayahan istri-istri nyarangin inggian mekare karangan nganutin warah-warah saking prajuru Banjar duwene suang-suang nganutin keperluan tenaga suang-suang Banjar. Nika titiang uningan majang ring semeton titiang senarang sami 5 Banjar, kramo 5 Banjar ri sampun malibos puput ngelungsur Bogor Sumatera sampunan dumun pamit nganutin amongan duwene suang-suang. Talar nganutin pewara-wara saking prajuru Banjar duwene suang-suang. Sedereng wenten pewara-wara saking pawatake taler yang prajuru Banjar duwene sampunan dumun mepamit. Nika titiang mari tegas negesan malih parindekan amongan duwene. Nggih nika dungun presida uniang titiang galah katur ring Pak Esa inggian jagi nginteran jagi nglungsur Bogor Sumatera. Durusan suksemo. Atur didiang majang ring krame sarang sami sampunan dumun keperantenan nggih malih jebos tunggu dumun didiang jadi matur pekeling riantukan ring ukur durung sayaga puniki. Nggih, genah durung wenten ring ukur didiang lunas krame mangda jumuna menang dumun. Malih jebos didiang matur pengeling-eling ring krame senarang sami lunas wau raris menangi sareng sami suksema.
Angin nawagang didiang matur pengeling-eling ring ratu hidedane keramo adat seneng sami lanang istri agung alit sane mangkin durus jumujuk keperantenan sisi kangin kayangan duwene nunas pije boga samatra malipisan aduh didiang ring keramo adat sami sane wenten dikiring kayangan desa agung alit lanang istri durus jumujuk keperantenan sisi kangin kayangan duwene nunas paice boga samatra suksema. Mangde antar memargi niki nggih sampunan saking Baler Posko. Nika dangin nika toilet duwene aksara suci nika mangih mangsit nika lot kenten lot napi lot Posko margine ngangenan wada antar sejroning pemargi. Jero klian adat Wanasari Tengah Mandoledang nampein prajuru duwe nika on ate Pak Man mando becik antar komunikasi duwe ring sajeroning prajuru.